very fine. Lawyer Chumba about Dr. Frank Bano. So Dominic was say Lawyer Chumba dra. I am one in chain production. And you're on top front desk corner. Me we na me kwa no we studio ha because I don't believe the allegation lawyer dey abade emu edu o dey me kasa see you me comedy ka ho asem ti no survey na abeda dwa no na wo bo so dia ma no na wonim see ade ye me wanwa wo survey ya making kan mu no ahu the pattern na kasa wo say wadi kan ma yewra matopoko prempe yama no 70% na obi obehye hono second ema aduchum beto so said hodom no e wona ye me wanwa kakra won say ma me frem o say o pare behye hono ewo number 2 hono CJ ono behye number 2 ansana yewra aduchum eba third na wo hye so far service na abane ade na as the preference for a male running mate no e was surprise no o shedan kwa institute de na say adane kakra asesa wo mu say Europe opoku prempe bibia mu e ba no party unity e ba no resources e ba no the popularity on ground so adwuma no betumi aye ni mase hofo no dodo na acha say yewra Dr. Matthew opoku prempe na po no che say service e ba nyina tepo na po service abanyina etipi na ponti no ye we se no de be no pa me so be na professor Yesu ka se ye likely say eno ani edin e be ba beto abonten nti no ye de ye watweniem party no decide na Dr. Baumia said the candidate obepe no ma break 8 na omo person omo break na yenso so yasonda fama yasonda fam pa na enti CJ mame ento aso de survey ne bia beba be kan sa kwasi agima ye bia nche November maba no general election no akwasi agima ye survey ne bi ho adwuma enti no so no ebebo mpe ye de ho nche mu nyina beba enya beto abonten ko ade asede ye ka no ye bebo ho amane de atsrew na yenkwa ba me fa won hyase wo Ghanaian Times mu ene kra nkomo eda ha yi enhyeda enye bebre no na omo kyese se no Right Reverend Dr. Lieutenant Colonel Blaze Divine Agbeku ena wode eto asafo ahodo mu akandifo anim se womo entwe omo ho free ho se womo endorse presidential candidate bi ena we ne beba na wa endorse na we de wa na okọ na wa na wini Right Reverend Dr. Lieutenant Colonel Blaze Divine Agbeku etufu so manfo ne asafo ahodo akandifo no entwe omo ho enfree sa ade ni musan se emwa kra eno dan chen so delegate we me body tell san se bre no ekobebre wo ba delegate abokrata so omampani na nando dan kwa kufu ado na ma order ya 1.5 billion Ghana cedis bank ahodo a egu ya nipa bia no musika hyemu no sije wose wo mfasa 1.5 billion Ghana cedis entio mu nyina ka customers no omofo obi akakra wa ewom no ema wo mo eno ene de omampani akufu ado aka ho asem a eda ha sein na woso afo do ehye ye nsuwa ene emu nam ene ye ho nsem so ma me mevi sa wakum si no oda ha gi ne chichi agi na African print papa bia wo kita ne microphone no se je so nim so kita won sabosu ye besim ya da edi kan no ye betopum na eno anamene na mana me koshia video bia mrante bi koche nam na se je omu yi madfish kakra kapa na hwese dia aboa ne nyem a omu aye no se da bia boy se de onyim yi de omu san gya no etu nso nim nyame hira samrante na edi ye Ghana ha ya nyame hira samrante na edi se boss abra no omu yade because obo on ma kuku wasme de na mama na mepe no abo me say ne bo pan ne nam a efua ne bo no nya de keto e na omo ye ya no mo san gya abo ne tu nso no ma che say we o chena obekwa akonya na etema esa sabo na o chena wo gya no na mama ya nka wo kwowe eno so e de mumbat mususu fa no mode no awu enkasa e che kakraka no awu odogwa so choices obi won ma on sheda nya fan of fish sir but ne man enkenka wo ho a wahu enu na ma me mevisa wakum se echese enya nu mode no enamo ma anya de a wo se eti enu ma me kase epe na mo mawe na mo ma no we ne ma no nne no wo kira kwa abekwa akonya ne ma me akoche na na abeyi konya de enum den kwa ahu nti no enamo ma no munyare
munyare wate na mo mama ni nyi obo na bo ne o se konkonti ba dane aponkyere ne nti na mo ma no ba beni abedane eyibala obenyini no adane aponkyere ne mo nso ni wate emrante amoye sa de mehwehwe me wa mema mo ansi ni wansi wate me ma wato aso na Abena akoko me ka Abena ye Debbie anapaya information amensa ka kire se tema udu tema community 4 roundabout hwa enua bai ejina hwa wadwane hu nyina kasi ayi twam ata afade no de abom udu ne udu ano wabie ni na mu na tese enti Abena we me kan say na matota sre na busuafo se omomodia no monko hwehwe baba we hu se psychiatric hospital baby se mental hospital baby kwa ne de ne kwa si de anya fine Crofut social media de ya goodie fewudie ne serie ne ade but owabusua because media no one of these TV stations I see you dijuma wo hono ma ne birthday ne ma memo ne ade she is from a family a reputable one. Very unfortunate. Information, Mr. Kansas here. Because I'm just imagining say a mini aba ana so me busu ni me offer sibi ana minu bi ni ade I mean e best busu afo so mama mani enkwa abayo ano ehu and that's the information say busu afo 8 here. Wow, ni hu juma seriously. Bipolar ya. And that's by the way. We are now Laboni senior high. Who say how much your boss say house master Erica Jimado don't have friend pa and Abamu no final year no you say Mr. boys prefect no and I say school prefect let's Abamu and Nikita mobile phone for nimra and a boy in so kita phone to house master ba muni ade na nenye wo hwe Abamu yesum ewie yesan lock no kwose ne office fitia no pa kosi ewie no mienu ana wo fo ba school mu honom akwada ne di wanum nsuo ni ade omu wie yenso a omadi bodnize no amakwada no bi otika so a on free kasoa ena ma emre school e wala boni no ohun enti no eye de atete e pa bra busu enti no abusua ne de wo monkrata akwakodan Ghana Education Service and the Ministry of Education so mo hwehwe asem ni ma wo house master na jetum sampa obo abamu na sum wajetum sa wo hwe na sum enti hwehwemu bia ho bia no se mobile phone ayese mo mo fan ko score yo kwade ne de koye ko sizi ye ena na nimu ye o wa sande ba betena fie no so ati ase enti se no yese men fan ko no de akọ na yemfom so mpa sije eye sumbo debi eye sumbo debi eye akomten bra wanya na nyo so be bompa ya to aso enti no laboni mpanyifo o mo hwe ho asamaka owura rejoice akuda Laboni Senior High School headmistress no ni phone da semi no ne house master no so phone eda Abena update on Abena Koko o me say Valco runabout busuafo no momoden say ombedru Valco runabout hona sisia no akotisia akosi sabusuafo beba no e ma bi so around ombetumi akaka ne ho amayen o say e ba ne san so anasa wa ekekaka mema so ekekaka mema beyire no Mira mi ko jina ho. Cancel. Oh yeah. Ade ko so mo cancel chain we chiri o. Enti Abena manya sa wate. Edin Abena no hu twa pa o. Edin Abena no.